this is the nation's uncle offer Bishop Lumba we are sitting in our family e Koowaa dwumadie na wo hwa no wa KUMAWOOD TV so no o man no kura asa wo mu me bo me kwabini si anu mo mo wo famani abere me simu nyina mo nka me ho e wo Koowaa dwumadie so e wo KUMAWOOD TV ne nka no kura nkyire nipa o mampanyini yamfonso aka no kura kire no saa na minister yamfonso ohia no kura na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me ne yɛnka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo dwen wo sɛ dan ya sama totawia wo nka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana sɛ ye wo abrofo kanama bi a wonim nyansa kyɛn panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokoduru airport a ye broni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu o muka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwewe ya broni krama bi so won faso che panyini bi a ponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene betu bi apeto so ama won so wate mo host Diane ena me dey TV ya wache yakodi holiday na ba ene yatsna se anope e wo KUMAWOOD TV studio sa e di Koowaa dwumadie ebro if sabre ya ekosi se no woche ebebo ene ntna nsama etu ade chichi e wo social media no so no eno ena ye betu bi apeto so ama won so ho de eko ene de ebe nyina yet na say ya na masoro say kame hwe na yemfasida e maboafo abibia no wo mo gibre e de o musika eso yasene e ma eri Koowaa dwumadie ebro as a bse enkoma odifo na na yeboa o japekrom ba se wodi hye bia na dwun mo kano eni noma basa e mobrowa enyanka krafo munyina mosene no ento ba se muntutu mrika na momra japekrom na moba ode Pedro Ebekamo Amayarsa Esme Ayemoja. But I don't want the number that screen is a fat na one in a chicken como, and when be a sepata was or the domono or the bedroom now ama also many JV payo a day amount. I don't pay what so yasne say any digmedi April. Maybe I will be no, you better was 6 hours no TV no area to KUMAWOOD and I say home television now or shake Koowaa dwumadie. We did Diane Edwin, of course, dwumadie. Enya menkwa ena me de bro me Bishop Lumba ena bro na etino ye mochi enkopi mu amano ne ye fa eye encha so no ema amano ne fo a mojibre modi mu data di chi biara moshe dwumadie bra kwa ku na buse buin na Luton Noble Ibon Ode NHS amankwa Boston all of you George Mami munina yese yedamase sade chia mojibre na moshe Koowaa because me come in the man so is mama buga kana mama no kumbiza baasha do abuja ngwala ma papa so azo ma be na ma biza baasha azim bro farmer biza baasha ko boase a busafu buga kana mu a biza mu a baasha no case papa ko je bi ba ko kenwe mo mo ba mo pala madam no ko mo pale elo mi se waju mo ti no ma akwa ba e mo pala madam no ko mo pale dada busafu ko mu a biza be mu a baasha boko se kani takra den so a Mama Miss Cecilia ne bushafo go nyina no bicheche wo nyina wo hu ya amanso wo hu ye Stacy enyo maame won so wo hoten den anope michie wo nyinara nyakopon onka wo ho mfa motivation mo ho ne if you know mema lumba papa na yemfa ensem no enhyehyɛ so anope me motivation dey ma won say edma bia wo ni ye no so ye na ye ni edma bia wo ye bia ye na ye ni enyi wo edma bia biara obi o timi ye adwuma se o nyanya papa dia enya maame dia me na me de me fa ho ben ene ade ade a eye ya ebi kan ena anye ye nso a ebi kan ente adwuma mu a wote no awa de se me de hu bibi a me de me nka I'm tired of them ene ade ade no the echo bia ebi kan the message so wo to wade so your office adwuma se empo se de so se de yaado obi adwuma eji adwuma na wo ye bola kwa na osisa bola na osisa bia obeka so oga we do for bola ne we obi hwehwe ayete se that's been mu kra yi no e mani gire ho obi asama o ka no e basa wonya plus wo che wade a wo nye no ho pa cho wo ti ase ne mom no hwe wato ne bola to atwe ne basa
all from say be fan baller because oba be say the baller there but what I say you go we here omodo so say no be ba o twen we the twen Ibrahim kwa the way me bin no ya na me di ho you know cry the word be see what come out twen me no you understand say me so say ye wo ye bia e sinu lebro aprapro edienyo enyuto awade kra so worry now worry ni here say be so say be nyaado simple wuni awade na sibio ma me kai but what I say emprampo na wo twa say be so say be nyaado me sada me say mo so wo twi ni ye na utu se no ma bi wo ya wuni kwa say oba no say be ma no me say we mi na no ankampo wa ka wo ntrim say enipa we wa ha kaje we waye say ye de feel but what I say me say why ye wo ye bia ye ai Ako. Radia ya the nenso ache. Weekend you amana koyi ama yani enu holiday. Radia yankopon amana koyi ama. Yani yeni anom ankramofu nyina. Body yankopon onhira omu nyina na wanya omu kese ewo omu mpai popa omu koboy yani emu ahomeje. Mfenhira mre oman Ghana bibia nkotote mpamaye. Afi iwi nso so dia na adofo adabia da omota edumadi yachi obade nyankopon nhira nya omu nyina dia bia ohwe edumadi da biara da bia awrade wonhira no brakoku amano ne otie awrade nyankopon nhira no me amenu akodo bafo so babi obi obade nyankopon wonhira no wonhira msi atopa afia mavis ne no fase akua nso so awrade nhira omu mame na we na senior contractor Kofi Job awrade nyankopon nhira ne Mr. Yabua abro monam kwa so koya go so kwan na awrade nhira nipa akanyina da bia da mutie enokete awrade nhira ajadu hene na wonhira eno akoso ya demfo aso emame dan ya monwuram na of course we are live on Facebook KUMAWOOD TV GH, live on YouTube KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, so no you trouble Fred oh and maybe I will be not subscribe to your channel, we like your page, comment, share now after so be share straight away. Who could be one crying? I go brushy any one more did draw a driver for any idea, any jai, one more casa, a casa, one more casa, one day. They are lamenting, and what are they lamenting of? You're more and say, one more crying here. And you think crying a whole capital of Ghana. Now go brushy crying your one snow to say, and go for the job, and you or more casa. You're going to be there. Stay with us. In fact, in the tweets in a cat of Moa. Saboreka, a Tofomo, and Kalesa Nipa, and Kalaku Nipa Biwa. In Tabame, so you can my Anna Duak, a hundred scan war. Omuna market, a choose for, please for Anna over the job. And the Abama Yoka, my message, Yabba broke quite a couple broke quano. Young Mark, low jam babium. In Tabame, order your quano, a corner, ye, so tall, none of the in fact, got an answer, got a woman as well. If you dress and so you try to find in our own. Aden, a slab by and so we are mobile, no Concoma market, no more boy, no one says here, Hamaye. Where my woman answer 10 times in you, me winning up pot, who could you now who born to say, what toilet to me, and to me slab by and say, oh, we are mobile. No moon chop when you measure with great Concoma market, no one says here, Hamaye. Enti esra omani mpanifo no mo Ghana omomoaye momon kasa ban pe omonso mboaye na bibia anya kama na yenso ye ho ntoye from Kaswa to Agbegbresia onso nye kura nti esra Ghana ban se omomodena na ekwan no nye mae dabi se na sitien de se nsuo to kakra pe ende cars ni nyina omuntumi enko ba bibia. In fact, in the tweets in a cat of Moa. Saboreka, a Tofomo, and Kalesa Nipa, and Kalaku Nipa Biwa. In Tabame, so you can my Anna Duak, a hundred scan war. Omuna market, a choose for, please for Anna over the job. And the Abama Yoka, my message, Yabba broke quite a couple broke quano. Young Mark, low jam babium. In Tabame, order your quano, a corner, ye, so tall, none of the in fact, got an answer, got a woman as well. If you dress and so you try to find in our own. Aden,
Esra by and so we are mobile, no more concoma market, no more boy. No says here, Hamaye. Where my woman and so 10 times you know, me winning up pot. Who could you now who born to say, what toilet mo? And to me, slap by and say, oh, we are mobile. No moon chop when you measure with great concoma ya market. No moon says here, Hamaye. And to a strong one in penny for no more gun or more wire, Momon Casa buying pet, or Musum boy, now be behind your kama. Now you see, I won't toy from a Koowaa to Agribusia, also in your cra, Tiesre Ghana Bank. So, Modena, a quan on your mind. Debbie. Send a city and dear, say in sweet talk a crap. I won't cry, or more quiet to Musa Arrow, who is so talk a cry. Na ajifo aboso na adrafo enye for hono more me gusume hwehwe da ebebo nsidi ama aban na me hwe aban koro nso so Ghana nyina bebosi edi ama no se o papa we de waya ade na se ni pakro de ni nchira ontimi ni na ablabo mu so obeye kese because kamya ye so man bi ayi free ma ye friend Ghana no every day timamu force rade intimi nyaade a yebo beto ye yemuda intimi nyaade a yebesere da se ni obi free Ghana tu kwan kwotena aburuchire a wo bosi ma ho mpanimfo na wo hwie ne no me nyina gu ono ane man mpanimfo so kire se mpanimfo na duade bi a ama wo ye save o duade bi a masika tena ho o duade bi a manipa sere nti obi ato nani no wo hwa ne nani age eno obi wa aburuchire no wo ne maame bi wo ho o nani bi o wayi ne hoto no because of so ko adwuma aban na fa to no se be man kofu bi ahwe na ma yi ya tikakara firi wakatuam o ye okay nti won ko nwene won se ma mponte ma me maame ni di ma mponte maame no maduro ya bata ne bibire su nyini che ahasade ne kum ya wofo won ko mra no maame no se wo na wo hwe no ofie no agya na wokota ma so no maduro bebiti tama wo so odidi bebiti wo ze da bia na ma wo ye week wo so ofra transfer asase so we nyina ya de wo se mpanyimfo etina sesese anko bi pe kwan aba no ayesa akonta nyina se ade we from fiese ye ntimi nye se mitimi ya o man ne bebo ageme so ye besima akwapa no kwafo onyene sa adwene ni bi odi jimi ko gina campaign abobo ano a wo be ka be pie fi na no aba bia wa kura na wonya nto aba no se panyina wo be wagimi ugo kan wo kan se na yiyi wo ye ne se wo toto ne se na afa ene Ghana campaign system afa panyina ko gina simpie so on kasa ma hunu de kura kire se bibi ba besie no comedy nko a omu have jimi nko a hunu asem didire bia ka wosi egina so to abama na o man no so ye mu bebire jimi enti ye jone yesre ye kire ni agye se obi enya bibi atia na opponent obi ka bibi afa na opponent ya baade so ye di wei eba betena abanwa so ebe ye bibi mu o man ye di bi di ye na wosi emi ani bere se ye di ye it why na eba onim nyansa no why na eba ba betoto niema no why na ya na awurade kan o masem no why ni nimdifo no why ni leader asebita frache opekuro yie no wo ba na ya hwe nyazi afa party uniform ahye na panina begina ho wojimi eta nachi sebe oboda ma yeda nachi o kansim hu na eta nachi ya baadi su yo ne du panini begina ho anya nyansa sem bia nka nche no uhu za akwanya akunwa ya the same jimi sem obekan no anu de ba bedi yeso ingozi da ben o man mu nipa ye ni efre ye ni bebie batimi ye ni fre ni ndi so na ma no de nse keka o pe ba bi pa na ntiafa o pa de pa sum na wan tonzuo ma na amnam because na ni efra so nkosi se Kristo ti ne no se mahuna de afa ba bia na wo so wo fa ye no o fa ho straight on go fa ba bia nye o man ye ni ate yenso atu ne ye hu ba bia wo se ye nante ko a o man ne benya fa ahodie ache ye kwa amane mu wie ne ya betim ye de ye koko afeni ye jimisem nkwane ye sa chi egu afiase go ye mbrane nipa ne transi akoyechi ahun ye kuro ye ahun nipa dodo abedi ye so ahun se ye two political party pe ana o madi ye so for 10 fie ye di ye ni mu nyina ensesan ye bi amaya ke be mu be wo se nyina ebom tu ya na mo ko jiminti Ghana fo ye jiminti Ghana fo ye mu bebere jiminti ya rere bebi ho se ye nantefa da bi aman pem pipia mpendisi ni ya sa be su se gata da abo mi ni na emele gata no na mo mfam wa na ngongo ye penyi no odi ya nim no na wo so ye penyi so no wo be campaign wo kekan se munu no
di ka che papa wo ka se pie fu wonu mba chese wajimi ya to abama wenye ye ne pamo no no ko pe ba bi ntina udu kokromotin be kwa kwaje 10 cedi 20 cedi no wato na mba to wi a me na ya opese me ye kwan ma ya to abana no die na nzie sigani enya binya data si enya bi mfanya kwan no be se de omo so adi e da wodo eto petrol gum kwatena mu tiri so ko ha dan da mu na mu ntikro mu ma hu Sana ne enye abato na yeto na wo yetimamnya mani nya nyemu mfa point to ya akonta se panyimfo abegu kuro mu aduane o mbedie omo ba ma edi o matie masuma kudidi a udi sika abesu nyansa onipa bia wudidi na udi sika usu nyansa opanyi bi no okuro bim no wo se kuro mo fo omobo na kuro ne kuro kuma bi ono so na wosika ho no se kuro we se mi twa de wo no ma we de menya tan ana oto na ntwe na okum no okum ya na obo na ntwe na kuokuo akurase nam che da ya wo bahunu odi ade se ho ana obo nam na kuokuo ni se ba ko sumu asedie ni na se mesra minim se munyina mu ni bi tinuma ya na mi se na ntwe na makakra se nto bia fa 5 cd entu ba ko ana dodo asika besutu ene we ba was miniska no 250 cd ene ekuo se miensa osiwere medi mache we boss miniska me last aka mo mi 5 na me fa nto ba ko na kuro mo bia betu ne de ne wonye hu no otu dodo otua omtutu ni nyina wie no se mpacho ne obi atu ye ne buro nya ade no afewe ne gino me hu anka metu nan yese nkenye ni sika de a ko betu nan eye ni sika de ode asie so mo ko no mo di o mo sika ko mbe dwene nka kwan bi wo kro mo nko ya busom se yiye nyina no mo ko ase oko se ni sika bon sendi obetu panyini bi odi na tise ko se wo de okura ketwa we omani beso ko onko nenso ye ne mo omunye sika die ntino omunyina ase adaje because omani sika ne yetam de akoye sa no timamu atu onene esebo a obebo se we na fa ye asumasi na fa obenti na fa ene hia omo eno ene hia omo ye obi a yedina de bi wo ye ntwen se obi be se ye nkom ye hu so ade we se na be wie na nsa me no ntia mpa se ne ofa na yofa na de nyo na fa na de wo tena se na wo dina bedabo a ade bi wo ko so wo timi hu se we se na be wie enso ye mpa plan bi abran ndi da se ya no mbe no mu yi amakwa ko je tv so mu su chim no wo chim se se ko fo na so odi tu am fo mu ndie edi only option e ade di ja wo nti no ma wo nsa num no e ade onye kwase gatu yi ubetim di atinu hu adi angatu ubetim di asankwan anu zuaye ni nim atire se bia woni ye beye ye de ba ko be show ka wa che so le walefo ye de ba ko be chie ko ya che se ukuro mfie ni ye de ba ko be to oba na de yipanyina di wanim na wa yipanyina oba bua no oba wi am wa kwan wasitire makododo di amawo nyame atuma dwuro wa ye ama na so nyine wa bra ba hu se de oyisu nsa na obi fa ho be ono to yi me nyiri kwan nya na mfawo oba ba be gina o na sa me no de pick be ba bo sa me wo hu kwan ni bi no zo kukuruboti eso amamfa so amawo me metie ya na de dan ko kufa de kotua ko job kwan eka no onye boss kwan a wotua half pa wotutu kwan ne da wo no na me ma fa sa kwan ya tutu ezo se me to aba ma kwan kamini bukura na me ma fa kwan ezo bang akwesi go so sam goto aba ama obi papa nsa me tutu kwan ne bi e trebinita go so ga de minim nyansani o be ha na so goto aba gidi sa e bia no wanya wo bi mentum bunko ba bia uti kromnesi ayo krom kwan sei na dia sela so wo ani gie foforo akwakoto aba bia se betafra ja wo so ntimi san sela ti nipa foforo bia ufi so betuma ye kuro ni ye dia ma na se ya na apena treuti so na tungwasi aba na wi aba gina wa chimse ye kwanye sabe ya na wo platform tuna wade mu wani ehunu ni ombetima ye ene ni omutimi nye no prepare to ye verse ukokromoti papa da bono first play gu ne ho no na ho o mesema e da ni dura wa chie kokromoti ni so mfase ho memento goya we wo ko famre mu goto aba mu obi papa enya adwuma na akasa no na so de o se ntie dianem tia ma nko bintu ya kwan sa me gitum nyamna msalate wo mfame ho penyina wo bedi
kuro so na ya de paji udi nya usika ayese di mpa yese na hunya wa wunim Bible kan wasam kyerem da bia sika ni yese tua ka wo jibidi na fa ni aka ye o man ni ye ni obotom sika ni obusu ya japade eno so ya so de wo sa ye ya bro ka wo ye ko ka se miewa no nkasa de anye den wo be wi ase wa mobra abusu wo kokko ye de ja so na ye ofa jina nkure ko school wo mu ye omo koko for so every month bi ya to akatu ama ofa wa mobra ye japade azu timi samfie nko school enya ne yese ye ne maye abusu fie na nwa wa wayi emu ne ye besie ye na na ye odo koko yi di want mi so am ya mpanti fie abusu apanyini ne wajim papa abusu apanyini woni tire se kura abusu apanyini oze me pato me mo obi adi danyan owura sam da abusu abi KUMAWOOD TV no so oluma me kwaje ma home ndu ofalumba hweso ma me sika ebe nyina amra wo ho na danyan me pato ye studio nso so nkonya asai so a sika ne da makansu me so amento studio nkonya yi enti me pa me nyansa pa as ofalumba pa ya de adwuma agya me ene de wo he sa na me ka me ana me di me wantem me mo wo bi dini di mpa yesna hunya a ofalumba so KUMAWOOD TV ne duru sei assistant don ya be ya kamwe so na so san ne ma na yi sei udini no that woni hompa di pa be kasa assistant we de no wa ha de be kwa adwuma bim ne de manager bi aba hoko obi a wadwum ne manager amana dia manager amana dia manager amana dia e kirese di mpa e yesina hunya adidi janzu wo hia ne nua wo muna wone ne nante yankasa nkoti da bei na krompa ni mfu etu amu ka hunu se maburu ni di ya na ye no me da ontiri so da bei na me etu amu ka no be de ne pa because said yen kro ni mpani fo ni bia gimi afa no na me aka tua ka se ebo omo so a they will regret in life government has here je to me ho anu so wadi ani amade de oba ndai me amede aje to me ho unu utumi adi na ne aje ko ma no de oba ne dai boye amum fam sa na boss kwa ati ntu amum fam nyina ya mfa so baba wo sha very bad very bad obi ti o memu atu aba look at this eti atu very bad na wato ne ka aba wa anya hwe amame etu amiti aye no fa bi ye kwa na me mfa so na me ka so nche sabo ye scam de kwa boso o kan menya bi na wo je to ametimatua eno so maka nse munu boy first na enkroma nya me nhirawo na binim say na wo ye na binim say nka Ghana de ye ka the capital of Ghana de a wo ye fefe si probia na se ewo ga kuma na se Ghana na so benefit of them go say wo konkran a ubisa won say is capital enu ni wo ko be bia tata basa ya Nigeria nya akono na nsunye ni sei na sikani ne nko atimi tena ne ya no okuto ochi the First Avenue no di ni ato so na kwan ya wu za thick black awurade nyankopon ochiro ozo the one ubo so be fa hono awurade sika pa ni pa ni yisu ewo krom ha ayeti nya kwanya na papa e betina menim na ja mesem bisa safa mesrewo baby am person so awa wusuku wo ene wa wunyuma ewo ade na eho kwa ne nyese so ne de ono ye na kura no wom no zo mo nhehye ye bia na yese wo kwan no kura wo akwese opese o ye na mind because of atu onye sa fani ye na da atu adu sika ama ombu kura mindset because okoya ye beka se bia nya wa na aya nka MPP ba o ma ntima anye sendis na wo so wo koya de be politi sa na show mutimo to ntimi nya na yese wo kojire yese nka sika fo bebere nya ya ha ne de nhehye yese ada ho ye very poor na se no kwase ka se ni omo nye se sa na tie dia and we shouldn't say it the sa na tie na growe na ni kwase ye ka se ni mpanimfo no
woman koya na sika for we mu nkonkoye because ene ma be dem fi no nti sa na te dia ene example ya say tie de ne papa ya men say tie yes obi to no ndim a obeka say ene sika me ye me sika ni o me ka ba mu mpanimfo asa na me ka nya sika fo say this aban no je to no to say so me do to so dia then why should I do it so me say na me nya sika na wo say me ye ekwan bi e da me man to bi a now aban be ka chem say me fa de din ye once I know say me di me din ya ke be plus to me now aban nem pa why should I do it? I won't do it and then me jaw aban why you ready no abe in the moving on, we are live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV, and so yeah, live. The second story making headlines on today's question is now we are about to change the echo so warm ascent north and persuaso now ora jachi pacing as you will secure very say na victory no a bomb set to say say no mako ye man sa ko so say ye mian wo baby and ye mian wo baby a ye ko ne ko shedi de me ras even out Koowaa. Candidate number 1 in the person of Charles Okoku of the New Patriotic Party secured 12,630 votes. Candidate number 2, Safenu Benis Enyonam of the LPD secured 87 votes. Candidate number 3, Kwesi James secured 17,245. Total valid votes is 29,962. Total rejected votes is 456. Total voters 30,418. For candidate number 1, he secured a percentage of 42.15%. Candidate number 2 secured 0.29%. Candidate number 3 had 57.5%. Now, total turnout is 74.23%. Now, first and foremost, I believe in the rule of law, and I do things according to the law, right? And also I had the support of my constituent, all the people of Asino, not just even Asino, because people alone, my NDC fraternity, then I got people from even the other side of the aisle, which is MPP, who were supporting me. They may not be able to identify themselves openly, but I knew they were I was treated unfairly, that I should say. But as I said earlier, I have to abide by the court's decision. Now, this is a victory not just for myself, it's for the people of Asin North, and in fact for the country Ghana. Hopefully one day we'll pursue a good direction of justice, and also to realize that politics is not about sharing money to citizens and get a vote. It's about development. Democracy itself is about development. And we're going to set this trend along to make sure that people who are represented get a fair share of the national cake and how to develop their community. First and foremost, I believe in the rule of law, and I do things according to the law. Because congratulations to you.
wafa nyamincha na se watimi awe ne na wonhira ne olusu yeso no nkopɛ ne ba bintra na ne owe ne ye ka chenze nya we ne awawe ne hia ye ntokwa egusu aye kon Ghana no eno no omra makobi onse duru abato de wanye ska twitwiri de atama be ya awe ne enso se ne mpata munya se ska no be ka twa so onya aban enso ne oyi ne botom ska de ne o ya aban wayi de aye ne wo so ye bia awe ne kama media yese de memfa nkan se mitunefo ato no maka akire ne se ne akuro ni hia no ntina ambi bifo nyina begu kuro mu na ni nyina achi wafa no echeze o ya ade a o man mu nipa yehunu yenye boni ayefo onipa o ma asumdie ba ne ho toye no ono ne yehwe no ndi ade kuro ndi e mo mutimi ma no kokoso na da bia no kogina nipa ama meko ntokwa esi ehunze wafa na ukọ ezo o manipa ni frase di ya wo mu a ona abozi di nipa na ya ade ze mu kosum wota musika nyina gina mu hia nipa abeba mu afọ no mu ze mu ka ho bi e chese awurade ye nipa for purpose nipa ho hia wo huna na mo pa no wontu ebra ye de na kozi so se we kuro nya wie mpo no asa aka ne aka to mena ni mra ne ho so onye too special da no mu ebeda poster ne so nyina ne made e ma ye special and unique e ye se wo dwene o manfo uti nipa yaw ekom di nipa a wotie no eno na me nipa do nipa sana abrabotie onipa bia pe nipa wosu ni nisuo ba yosu che na ni nisuo ba ono ope na asem akura bi se ne maame wo no esa aduane ni fie no hunu abusuan ya hunu wo mu se ye no mpo etimi gya ne bisi wa sa maame ne frɛ na soma na ne maame frɛ no pese okɔ ne de no wo gya ne maame di se oba ye ha na ekom de no a okosu a nisuo ba sana abrabotie ya nkyem na hunu wo ho de nanso anigye ne na ho odi nyina wo ne fire nti no obuwo che ne fie nti obata bia ntimi nketa fo oba no ukasa ye nko na ne otimi hwe na bonte anya ne papa no so se de osini ne kasa nko nti omunhunu no omunya ne mo akra no omunya se du se mo to oba no akosam wo se wotwe na muguo bebrebe no wasa betafrache na kuro aye ma ye nya ba bi na so ohunu ne awo ya wo nko ho ye beto ama wo pipa bia so trans na hu se de osi toto akwan ya you no go there bankofo bo se we ne ehia no nkagofo bi nyi seat mo so many years because kuroni nimnyomo ye mawo dwom kra ame se ye won so ye panyini eno na awurade hwehwe ye me ani mra ye ho so e nipa o uhunu se de yetuti nipa awurade tesoro no ame wase kristo sum nyina mra na wodi gya ye de ye na ye kese pa wo kristo se do awurade unyankopon no nko ana som no na do yonko se wo tu pe tan ni mu no ko yi tu wase se wodi mienu we so a eno na mra ne adifo ni nyina we mu na hye emra ni nyina ahye tu yi mu se wudo obi na wudo awurade a ne awurade mpe wo nye ne obi mpe wo nye ni nyina nso na ebone aka ebobo so eni awu wudo yonko amfase kanto ni minim wo yi mra ni tu pe eno so na Ghana mpanyifo ni miye ntimi no yonko se wo ho nti minister na eba MP na eba president na eba on do mpese odi traffic mu ba ne yonko de ye kwa oni traffic mu on no yonko se wo ho only oba o mpese o short petrol ba wo de watuma ma o no yonko se wo ho ene o yire nkonka followers nim se musika so amonnem on de ka ne se kro be ja no foforo di na ti no aforo no no aba ado yonko a obeyese ndi abrofo do mo yonko se o mo ho nti no obohu broni o ye MP no yusu bicycle wo tena ka ni mu ko eye free no no ho nchi no munu condition mo fam no watimi aboa hadi amana ne nye so wo bank be ma be pa fianti bia ma na tenam wo boma ni sisi aye ne ya no kwa wo hunu se kwan ne nye no o tv pepe okọ wo sisi nya o ya na ewu o do yonko omu nko so saa aba ya te dada ma se pa obi ahia so obeba ba wanya ho akọ na emumokọ a ne yese na ese ne yese na ese de yese nkoye ne saa akuro ni mfa ne ntoma pamfra bodi ane asori akonnwa so ena ma ye panyini ito so amasole kasa no ye nka nkire kwase a utisi obi aye kamete so amasore a oye nipa so ehia ni mpa oye nipa yesa ye to so a ye tena so bodi uso obi tena so no pagya ni mu kakra se ehu ni baabi a na papa ye wo baabi ye nsua ebebo aye nyina. Alright, yes, you have a boy in India. And then you're going to maybe so say, Obiat
now so aka say nipa we die amen shia no anka etini so obi o ha nyakra na kacha du obekasa cho ko bi mu wa no bisa o ko ne chefa no bisa ni bi kra bi erade nka ho na ma obi nipa ba ko kra mo di so na de bo di esi nipa we bi o yu nya a de mo bi nipa ba e bi si bi ama we o yu bu nya ya na no yu wi cho ho a de na ko mo di like you know quite a minute as we be so come that and you share with your body. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ne yanka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebone am hia no kura boa me na yanka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo dwen won say dan ya sama totawia won ka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa chen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato hu bi se enne ukokoduru airport a Bruni krama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye ho a wonche no abraye de nipa kodina ho yetu omuka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye ho nanso Bruni krama atimi ditete me yeche no ndi se wo hwewe ya Bruni krama bi so wonfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mose mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye behunu awieye abusia make sure so be he Koowaa Show e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene betu bi apete wo so ama won so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV Abba, I need you some new. Odifo bakopa awurade ayi no ama ya awiemremu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empochire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243 356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ne yanka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebone am hia no kura boa me na yanka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo dwen won say dan ya sama totawia won ka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa chen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato hu bi se enne ukokoduru airport a Bruni krama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abraye de nipa kodina wa yetu omuka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso Bruni krama atimi ditete me yeche no ndi se wo hwewe ya
broni krama bi so won faso che panyini bi appoint ne Ghana na kuro we sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye behunu awieye abusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano e na ebetu bi apete wo so ama won so wate mo host Diane about live on KUMAWOOD TV. We're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's initiative, Sam Darko's TV. So, yeah, live. Subscribe to our channel, like the page, comment, and share. Now, after so, be and share. Moving on the show, of course, as someone done, I say, my heart is at peace after Sewenya a words of appreciation. Every parliament yonko na yonko shebibene na me driving na me call for friend me omo friend me say o me tuning na me kwapo I wasn't interested because honestly na me feel say disrespect all these years na too much ti na me feel say Ghana for omo appreciate it too much but me tie assembly me share video no which means say members of parliament in parliament na so they were talking with passion. They were passionate about what they were saying. They were serious about what they were saying. Inti minije pa say at least no omit me appreciate the my throughout these years. Football me what my youth me say bibia obe bia no so my we come so ye dwumadin say opese uye bibia so tu ho anamo because me fit ase no me sha ase no me can say me pe say me bobo to the highest level pe say me bomber Black Stars and me two one among me now for munyi bibia me ko bia no on betumi e di ho dance here nti youth no dey make catch on man say omo di bibia si mu ni so mbe ya I think say mom see the obi abeka I'm just focus na omonye jombe na baby am doing so no me sure say yen so support yen so beba or upcoming generation so yen nyina yenim in our whispers your room and your quiet life your book papa din your kan ho asem but yen pay mun yes at the papa waye aso man bag inti hu se waye ni ma kese nka baby a nka ebe so no so inti na kwa ese kwan bi so no yen shedan en hwa ni ye na so hwa na nyese sabi protocol because we are cultivating him no yeah one no edia yensa na ho to was obi bi obetwesa asa no da chi bi o mind be den be bu na chi dom nti emi de na me can say universities no they should develop model courses along his concept onipa ba ko footballer o promote boxing o say entrepreneur o say bie dwuma de be employment opportunities among youth. How many footballers have done this in this country? Inti I ask some papa na mjidi say they are catching doso. Na me driving na me call for friend me. Omo friend me say o me tuning. Na me call say we are there now in the year just like I told you earlier on in my motivation say the way we are no ye na ye whatever. If you do it well, you will be appreciated. The different appreciate you are. Papa was really the first one. I'm why it's so huge. Sure. La nya gopo nshira wo fa asijan. Na onya ne kase ewo edemonyam hye a ya hye no oman Ghana mu. Abrabo se osi so na wo ba wona kan kwase asem ne doso. Omusi ne ntimi nu ahwe wo life. Ntu na osi osi nkete se ne ame ye nyina ha na me pese me keka ko na meduru ho. Na otu hofo no se futu ya nyimfiri maame wo nyimfiri papa ho wa nipa no a na osi onya se futu ni se no mata ne nipa beka me ya ade wi nse me ya so akoduru ba bia yo bo ni wi ase ne bebo mabaso
Okaza ohwe nipa de na obesan kwan omo afun etum bia ne wani da ne so se wono mpo na nka beka papa no one ka bone one dumo spirit ma hu se onka ho sa nipa koro so na se ko firi ba bi ba se yebo abaso so a o celebrate mo omdo mu hu na ni je omo na oje ani je ne maaya so omo abe create ama na abade ene omo a enti so wan hu ne sa untimi na ntekuro ni pepe yom se de wo pe enkwa wiye to bi agya omo nka omo nkwase asem to bi agya omo nwene omo adwene to bi agya omo susu ni omo susu na wo kokko wani bi ko unim ba bi a wo koro da bi ya meka se ablaba ye nyina ye boyi so susu se wo han obi dan na nipa koro ye ni brefo awa bra na wonsa koka sika na osusu hu ache se afie wura we se anya sika kakra bi amfa top prot moses bi ana men toka anwe futu be na obetuo because onim so ma top prot pe wutu afie ni fie ho enti ne oye nipa boni ni be ko so pe kansa se be ya wa adwene nkofie so no watu matena amo no agye kakre kura wo che ni ofire wurade di abrabom nya ne nyina na expect free nipa wo se wo mpresi ansa kokko eduru mi bia bia wa ya ade na duru no abe fight ya mo mutibu abu mo fo se ti mo nka hwe motia ma abrojire ni motia mo hoho etima be bo abaso motia no mo conscience ni bu omfo ya de ron be ye nyo makumam pase wo so mo ye yes o mo ya ye kwase a ye nkonko saa na ibeduru ho eduru ho anyo na abeka ebe hye won bia wa ya ade aduru ni be hye won ama mo ye niema esefata se omo ye ye da mpanyimfo ya se sa akomapam nom de bo abaso anyame nhire omo enya akomapam so anyame nhire omo ni nyina mu no mo abo abaso ye da mo asepa enya asamo agyan nko bebere keka ho ya mo hwenye no mo mu so ani yawo e wokuruma ye kan footballers anom so ye good pass Steven Apia on so be ball pa Steven da so e coaching course chese ne kra kondo adwuma no enso no em se my head anti BBC bi onwui otiase mo no so mfili bad omunyina ye prayers omu nyina nso so abebi am oman Ghana tika me de me ne aban ya ka me bodwa kese ahwan pintre mu nyina be bobo mumui na oma ye TikTok star pintre mu nyina so mkura mic yebi ga mo bo ma no nkasifo na ewo mu no madu ya ache no amode ne yesombo ahye o monsem mo ye ne steps abafom no mu nyina so ame hu se ye prince ye ba fie no yakai panyisi ya didwa ani mu na nam eso one ma me ruti fi na do ba ko chen ba ko na ma bi ko aduru so no odwene ho won tiase do so ye bibia ma ni nuani mfiri wo kora no nya asomdie bo mu nyina ba dwene se wo do ho mpa omo ya de omo dwene ho Joseph ni papa ebra wo ne ma nyina wi na Joseph ye ne nkokora bre mu benti Bible so pambata kalima no Joseph tan ase no no de anuafo nyina be hunu se papa do akora wi ye papa so waja pade da chebe ne dia Joseph sa akoso da ye be kan ho na se ne aye kan yi abam ene ne tan timi ye nye enyimu ewo ye mbam ye nkurofo ye man mu nipa mu ebasa ekriti ani bre de to de ma dichina bonzo bi e prebra star captain onimzi onizevo ba wo pre because I no na wunya na ukofia e betime treat se na treat asamo agyan no but nye jan kwa na bo no defender bi kre bo nke hye midfielder bi cheche pass nka jan we nya hye sa asem no nti se wo ye no anye obi a mfra na wo ya create wo time de aba na ye de o haw ne amane e de aba betu fie ho ndi ye bibia ye nwene ho na ye nche ne pepepe no obi entman ni obi hu ya na asum de atimi aba enye sika bia adekura amkoyi manko cheska cap kekebi ba efe isheni panimgo tuna ni no hu uzo man ne panimfo na ya ade we de ma umani panwu ansa no maka na kira sempa otiase monka ne bia be create links bia mana mana nya aduma bia ye munya ase dipa yi ase ye book tenten be kan yo ye eni ba bia se be odi abeduru yansa nim yanhwe ne yenye saafo die ni nyina ma won omo nso tiase omo kan ho footballers ndi minim pa metima bobo mu di pa Ghana ni e keeper bi o ye good e be si na kura no so free system ni mu di no na mu se wo lele no mu bibi o mo de friend sa akwane no da go e fa he no okura mu dabi o mu wo keeper bi sa bro fili din kakra bro fili kakra asata agogo penso kami nya no na edem o di ase yan he o mu nyina o mu ho yen she o mu so animunyam obi akra men suro kwa chichi bi o mu dadam mpia o mu mfiri bam hwim no so meje
I think say the day you muta mo ko je car but the buy refinidi na me say coachy the picture about social media na o yare she eh se suro kwa chichi bi ebi yare she dem mo munwi to mu nyina mo mo ma no ye money dey go o pesa me kind dey no the picture crowd me for anti am say aduma nye nyina na be fe ba ye tia ye chim Ghana ho e bia no obi di omprane abasobode o pera bo otu akum bia na wo abasobode no nti e ba waje na wa ha awurade no a na di wo machi so o munti na ye ne dia obegya ne kwan bone kuro leaders ye select wo no so o mo ye 100 da 10 penny ni nyansa bone aye 90 ne ma bone akwa we de yen go through ya si nya asumdie yen bra no we wo se mo bu no we wo se mo se na nim nyina wo munya tena ase agye nwan na ye ba o mutirim ka nwan no bone nso mo be pedi o manim moton fe smooth kama baka se nipa we yatimode kro mo bi da e ni bibia de damase nyame nim kokoro mu asem ya na me kra men se ye na awurade nka ho bi na ye nko ade a ko betua bribe ma me nua no kro so odom na me na kana no atum ada awurade ye ntua sika ma no abraye ye obi bone no so obetua ye ka nka won kan je se ye gya no ma ye bone woni ho bi na ye ne ye so ho mumuyo ade bi a wudua enso awurade ani no ma osu ho mumuyo tudio ne omo ye bi a ye kan omo mfi no munko ni se ya enem se sa program ya ye footballer bi so ahwe agu ho mekoko atini so ahwe da pepa na nima sa asre dia majan eni agese ye de majan bo no ye yi na fum osu no ho apepa na nim asa ni su na ebegu tiri so ebeba nkuru budum ubefam ansa na wofi ati asfo asa so e wona abo se wo so obeye minister obeye MP obeye president na obi aba no obo aba so na won ye yi wa firim na ahwe dem na wo hwe na wo te ya wa na kan ma katua na be hwe wo na no so yi obi firim sa nti mpacho menye dede fa agimi kan wa no tum kama ba sa na okasa na otua so kan na okọ ne ba bi di ya ye mo nipa wa bre eni ni mfufiri so aba ye mane wa bre nsre e mane bre kakra ba sa okra men abaso body de eye ampa akura de mitua ne ka nanso ne nkọ ba bi asa ti mo prot mi nu da ma menyi ba akoma no mo hu se ne oye ne so me no nyere ne ho nye mpanyimfo ya na ya dede wiase inyine beja wa ko ndudi onko abo ano na obi anya tamfoma na ye kese wo obi amu da korope ubeda kanim yenya wa ama ye no ye ne be so funda kanim ona abuzi de okọ ya isi ya ne asa 10 no do abakuro nim idura bi oso otiko ne do 9 ne ko ho ni seti ya no yetimi huri adaka no wie no wafura bebutuo no wachi ne de akosi osu na nim ne asi wa adaka ni ona hu ni so hia ni di wufunu ko asi ya adwembo ne ka ho nya ne papa ma so obi di me eso wu a o protect si ebesie wasie pakora ansana ne kra ho aton ye ya de ya nwene ho yie ekuru na yatim no imu oya ye bre ye won twetwede ka atu ukuru mpa na nyankra ta se ko obi kuruma ni wani agye se de oja pade ayira emu yesu ye si home sweet home nka ofie de wo ba so kra men so Ghana for de ye tie fie ni ma ye wo abre ho ne ya wo ye ko obi fie a ye kra ni akwaji because wo ye no aduane pa ma odi wa ufie wonu ampa se be sent na akura ma obewi na akondo aduane no we efe kurobi no obi be ma ye stress no but wo firi ma ko ba aduane ye stress wo no kan se wo be ma na ofie fu ama baba e ho pa na aso ko de ade ba ye nye ohwe ko enso wo firi se akuro ni mu a na ajero bi ko ye nim se nye ntitina mu ndu ko firi ma ko yeye wo firi ma ne ma tene ma kan fu agim besene tu pekrata akura se em stamp insi passport mawa eno no ye nsem bebri emu pressure ne how ni siketua ne ka oni so ka so bo fa documents wa twetwe letter ne ko nya ma date apese oko ye he ne ma akọ ya yewie etimu pan we si kwan so no oba obedu en check ne he ibi ye nkofo airport ma ye no kra pebru ni ne teku ade ne awore ti kwa che ne kuru ma aba ba bi we so gina ho beto yesu yakodu okwa ne ebusi ekwoche wo ba bi abeda ye ha so sika no yi bi ama yansa we efe nyame hu ye nyina amabo ye ntena kuro ni makakre betim ya yenye ye mere so ayeko saa na kuro no aye ohia ne ahokyere ne nkwankom ya yatim asamu awde okodu owuko aka uni anom We have a fine, so let me read a couple of messages for you. Have it been for last story, no? I have this from Aluto Novo. They say good morning to you, the nation's crew. Good morning to you as well. Amaka Positive says that good morning, Hema Diana, our nation's uncle. Vera Wood says that good morning, sweet Diana, and Ofalumba, good morning to you
as well, Vera. This one may for you. Let's say good morning, my sweet Diane and Bishop. If for Caesar, please kindly share this video to friends and family to be blessed. This is from me, Father says that I love us. We love you right back for being there always. Aluta Noble says that please it's Olili. Okay. Yeah, that's it. Olili. Yeah. Amaka says that Diane Sakode has replied Yvonne. So we are waiting for Koowaa Show reaction about this. Uma and then call for a day including some Bremeno. Omodi Abano, Ayano, and the Omodi Bremeno, and then Maka. So we cry Mama. On that now, so rich we are named so Omodi Baba. Say yes, we are Kevin. And to make Uma and in a squad in a Uma Omodi some Bremeno, Mashuma. And then I come in back and watch him. And I'm a many boko and see I'm a pabos in the say what the about my kind so now Miss I can give the train woman in the bush for dead news no I know what the about my kawaii aha you travel yeah the last story in this album okay you try me one and the bona fide property on any bar. That is the reason why all over. Yes. Make what something in American I say. Yes. What could do a police station? Akoka say assassin a government assassin. A yenidia on any bar. Assassin yenidia. Which is your tears your baby in ye. Nippon so your friend or ma into your friend beam. And your master a ye be free. Ye be free. Bona fide property on any bar. That is the reason why all over. Yes. Make what something in American I say. Yes. What could do a police station? Akoka say assassin a government assassin. A yenidia on any bar. Assassin yenidia. Which is your tears your baby in ye. Nippon so your friend or ma into your friend beam. And your master a ye be free. Milakasa story almost say the palace of Amankrado of Abomase Ekuapem has been logged by the people for selling lands that belongs to the stool and keeping the money to himself. Oh, okay. You na nanu mahem fotwede ampunyankopon nhyira mo na onyam kase. Awurade asem se ahemfo omachiwade ne abonefo sem die. Na tenene mu na ahemfo adwa etimitim. Ndo hene bia pese wadwa agidini, wadwa etim no. Ya wuchiri bonefo sem. Timi de mehunu wo hena odi bone bebribe a ya na wagimi mame. Omuka na na me nka bi. Mehunu wo me mu se wo yo hene.
ohini bia ne kra kondo bone ohini wudifo ohina otopro to many pa mienu miensa ohina wantu no de langada ade obi ade aboso bia no wagimi ma me mpenasem kura because of awurade asemunti nti no ohine tenase no hu so ye ne bi because of frɛ no wasiesie na asomdua ba because omo mpa abone fosem die na so omo yes omo ye trene nsem ana mo dwa mu ye duro nti ohini bia pese wadwa ni munyam tenase no mpa bone timi hunu ohina sabita frache ni jimi aye ye tons asidi ye bu ye manfo na nimu ye ha me mpenasem kura tini ya mrantia ne kanente saade na wo nkwa so na mrantia no moya hweyie because ye mfo ohina nimu nya fom ezete sana na nanim se nya sa na wo so ya onya ajimi no mfa de no ntoba bieda wono anim saade ne nte sa onya ajimi no mfa de no kotoba bieda ye na nanom ba ombe ye sa nka me da wa ma wo abrabona ye bono sa na tie ni a wo beto ye no no wa ye yesi aduane wa meto no maame no papa buchia so ye mochi wade di so ba hu si ye na nkankwan wo mu buchia so da enkopere nko ye wo fie ho so kwa wale mpo na oku nanim ye no wo kire wo ya mo wi no mu fie ho ya wonim se nye mu fie aduane no o mpre na noa oba tan ko aba wi ase aduane ya ne mampe no nta no ni fie wanse wa na abefrem dizoyo ohine na sabita fache di nkonya hye wonsa oba wo soe tambia mbefrem bia minie maka ntam we nyina de ache na nanom atankonya ne na nanom anya baabi kro na mo de akire wi ase no se manfo se de mo so ame boje me so no se na me beye na wo bedu na o mine nsa se de gya wo utimi tunto ni nyina wie na afa de nkonya na japade a wonsu wu kwa na nanom aba foforo ba befa na sabita fache o ma ho ho ye na nanom wo so betu odi na wonnim se enya mra kwan na wo ye sa fa ugimi kopi baabi tina na wo ya na nanom be so so omba sole oso ene Black Thursday dine yem vasem bia nsie omba sole muso timesire omoni die kwa so ya mo nhyɛ saa ne ma no so nso na wu ze na na odi kan kura wawu nya wa woto so wo pura peska akoto akansu mu a enya na wo bedie mpo na wasa anya no me ewu akoni nyansa be pa de wum ana na be foto bi re nda wakansu ma sira ne da wa nya enkoni asa so so oto de ahoye dai uri scan be dai ufri to bi di ye no ebe da no hye bra nkan nane eno no esie ye na nanu nyansam ye pato na na bi abeton uba wasase ye de to so da ache se kuro ye kase woni ye nkosi ahimfie a wa wunim se ye nkonya wasase no woto di uzo ko abosom dem ko gun san fro na nanum de ni die ma omo so de bi omo tiri mu po omo dro to wo abese no tiri nyanza na wagimi ohene ayin fo amagimi munya agimi no because ye nyanza nge ye fra himfumu Solomon nyanza nyina gura no ye wan no nya odifo no ye ohene enti ahimfo de anko bi apasumdi a ahimfie ye wura no mo di asam no kuraje ukofi anu ame enti na anu obi nya asem na nani ho nso na no bebu asem no awu ba bi oso obu akọ ewari de no nyam ni nyanza wi acha mu bebire gimi ndi mu hwe mfa asem nto ba bi eda na mo manfo di mo yaw no mo nya de ai o man ba na wo ba no so awa wo so so na kra ni age no ena de ono na ne nya hama o ma na ni nyi ba bi a eso aton sa sisika so wa tra so nti no ma lokeno eso ma lokeno ana si bi o lokeno mo shedeni what you say to me before let me check the story again almost say omo alokeno it had has been locked by the people for selling lands that belongs to the stool and keeping the money to himself. And to me, in this case, no, to move forward. What wrong? Go na was as it. Ozi won sase abayo hina utimi to die. Ani e won ye nkonya de ye mfa yansa nka. Okay. Isa KUMAWOOD na nka ye sebe tafrache ye kuro kumase a. Sa KUMAWOOD no ansase no ye twa de ato. Ana na bia ba no na wo betuna ho bi. Eda ho ye mfa yansa nka. Ani e wo bi ye di siesie kuro. Anu na bi da asafo, ebi da wan, ebi da wan. Mu di siesie kuro. Na tumi to anu manesa. Na abusuan de na da wona wona na wan ni bo nso tena eyeye wona na aso asi bo nso tena eyeye enye mu fie ajapade no wakoto na nsusu adi na omo maka de omo amua omo maka no ana haba yo hene dia na yo nkwan property uni aba bia woni hene no sa asase no woka hubi e mo japade wo kasa mo cha ne chefa wom wo fa asini ka hubi
Una na kanso ye nya nwo no o kan bi nko ato di. Okay. Saya no kroza na na yesa ampa de anope wonim so ye gimisem pa. Ndu gogu nsansere bɔ ne fakyɛ. Won ne manfo no mekasa ma akoma atɔ ya mu emra. Na ohene nyɛ saa. Ensem fata wo hene. Enka ohene ni munyamo. Awurade pampa ahemfo. Nanso mu bebira gimi. Awurade asem so ohene ne hu na bufuo te se jata mu bomu. Nti awurade nim se mu ye too special. Rabo jata mu hu. Ye ka so ohene na bufuo te se jata mu bomu. To nipa bia wo ye ohene bɔne no. Wo ye okra bɔne. Wo ye ohene hi no. Wo ye okra bɔne. Na ho se de ade ne tie. Eti ka ahemfo de ye nkamo. Ahemfo ke nkamo ho asem bɔne. Ahemfo kasa bi tafache ye nim ho nkɔbɔbɔne. Nanso mu bisua tra ne ani bre sikadie basabasa. Wo hu ohene so aye popura sa dada so banje. I don't be simple to make us try and reduce the insults more. I understand how you feel, but the insults nowadays is becoming too much. Minje. Minje. Se mo fa si jimi amemani hunu so agimi no onfa ne ho adwene. Ya do minje eda foforo no aba minje. Dan die wia na fe ya batima mufuo no so. Se ente sa no mu gu ohine ni mase omunya agimi no. Na bibia nkoboko. Onipa bia woto o mamu na ase leader wodi wanim no be ma nanim ayefom, be ma nipa nyina mu no ye hunu ni mu ha nyame betua woka. Amane na wokom o haw na ofama ho gompanyidie enafom dimentna no ho ana nhwem ma na nya te se betafrache wodi onye hunu sika ketu ya no ani bi da ka no na o haw wo mu de o hwehwe yo ngofo bi o mu gunkonya wo sa na o mte aje wante se 5 million afa wonsam o peniche fa wo na enso so wonam ni wa mane a wo bekom wo adwuma ni mu nya de o hwehwe na wo hu no dizana na nya sa de a na mo kasa ato ne so a twedi ambon fa nchemo enkonya no sabe 2 minutes amanfo wo ho fa nchemo mo befam nti abuse wa bo so wo basa ate asim panyin bi okokasa ti ano na amna basa obi ko tena konya so nye peche sa nye mo hu nani so no ebi fo ani so nka bi a hye won akomfo etinya won ye ne yemfo so nko kan te sa nipa no so. Dan ya de KUMAWOOD ya asase ufre busuanim bi efiri mu bi pate enama ana me na abepia ama me ntase ye wo nya meton so wahene di e pa na ma obi e mu yo ba ko da ho a wo na ba ne me na ba ye nyina na ye de a se me koton di a ye nyansafo na magimi ndi ade bi obi ya yense kire nkanche digya gimi na wonu anso be koya wo mu Ghana fo pesa ade ndodo we ndidi na tem menye ni pesu gimi obi obi kuro okum obi ati bi be na jaya na ye ya woni ba ho so nkam fra kasa obi ho se o ma ade ne hye no no amana ni ba na o se ade we die mi yese pa yatima ka we akyem de o se mu se de besi atutuma na mo anka maamen dina ho nto ne ba ho abada abada ho onim se we na be wura ne mu a wonye saa e wakora bi o mpanim ka obi aba akora de obo no no watimi so na tu se ma enka no nti obi ane ko yemfa so kasa kye ne mani tie obi wa ebu nkotode pa ne kye no watie wasema woka obi wa yetwi na nim ansa no watie obi wa kye ofa aba ansa no watie obi wa kye obo na tirimoden ansa no watie wafutuo nyame hu omo mobo no onye omo kese. All right, let's see. Your calls no number no at the screen so and we're picking the calls right away. I have some messages here. Make kind back me the video and sana master say after calls no. If what this says that please kindly share this video to friends and family to be blessed. I love that. Well, thank you. I know to know says that please. I think I've read this as I'm moving on. Amaka Boss says that Diane Sarkodie has replied Yvonne, so we are waiting for Koowaa Show's reaction about this issue. Diane, please, after Sarkodie replied Yvonne, Yvonne also has replied Sarkodie on a Twitter, cursing Sarkodie's daughter. Please make
say make sure you bring both tomorrow because tomorrow is the last day of the weekend. Yeah, Suji, Uma, and then call for a then semi brem, no more decent semi trim, Atana or more Eddie Abba until the movie on. I'm about to say that you can go to UTV page to get this news. I join my piece that please try tell of us. Offer please try and reduce the insult more. I understand how you feel, but the insult nowadays is becoming too much. Moving on. This is from Yvonne Ode, that says, good morning, Mr. Diana, and of Manko Apostle says that Yvonne wants to tell Sakode that she is a writer, and Sakode say he is a rapper. Over to my friend, it be a line now to me that said that Emma Odi for Nana Eboa or Japan Provas would she be an agent Mokano. Oh, yeah, you know, ma, Basa, and more bro, and Yankee crop for me and most of them. And so someone to make an amomra Japan from Obey and one drum. More, my Mokam on the net through every summer pumpkin. Ama Ayarisa, it's me, I am more just so, and answer the shame to be a mono or Bebuamo. Hi, good morning. Hello, good morning. Hello. Okay, my main go on. I have some SMS here. My main kind Emfa Emma. This from a TK says that I am good morning. Please tell your people to William Pacho, I make a show on back door. TV says that I am good morning. What's going on? We need Yvonne's story. Madinka can want them to that more fire sorry, no, everybody. Say we can win here. I'd rather call on the line. Okay, hello, good morning. Good morning, sir. I'm Nakuponadu, you now say. Okay, it's you. I am the chair one of Karuba, and then we'll do my search in the Amada TV. Then I'm here, look over here. Nana Kujayza, Autoswim, available part of our team. Namichirano, because on your side, you will. Nana Kudamu, Kujo and Star, Autoswim, available part of our team. On your demand, I follow 37% of the Lubeck. Never believe and your who believe this one. I think, let's say, I could cover from your purpose. Then when you put to it, the local judge, the Michelle, because what the other side was young guy, because one we were met. The Michelle, Madam Martin. All right. Hi, good morning. Good morning. Good afternoon, Pacho. Didn't baby a friend drink? Pacho, you see what no pay. Lumba. Okay, coming to us, I be here for good. I don't call okay. For him, you need to for that. I was there, and I had that sleep another meeting. I'm on my Christian and my Nipano. If you people got on my prayer, Nipano, one of the bands in Jika, when you people got on my prayer, in a bit. After my final. So, then you want to get and you know, everybody put Jika. I'm watching you. I'm not going to pass on the money who I need to buy. I'm going to get a little grow. Only that you grow. The little bit being who I need to another than that. What in a guy, Mokano, Monana, today, Mukuno, in there about. Let's say what now we don't want to write back and then you don't take in the graph. Then nobody is going to look back. But you are to get the moment who can out. Boy, I'm going to be no more, and yet I'm suffering. Okay. All right. Yeah, that's it for contribution at the about pay. Hello, good morning. Yeah, good morning, madam. Remind here for Mama Kaba, you too. Yeah, I told my so can come and so on. Over the past week now, I think this thing I will get no, no, that you have enough number concerning the attack on the Secretary Police Officer. To me, our own observation, I name my to be a better with a robbery, and a robbery. The incidents of this nature are here. Sometimes some of the military officers, police officers, community deal with civilians.
and then one factor. Other said, it is a near day. You can if you want or accomplish. He waited patiently for the operation to be successful as I moved to God. The same user moved to no fire, no fire. And secondly, either say if you do a doing one and one correct, if you are in 3 or the company will be. So you say, I have getting and you robbery attack. Tell me, other things were moving as prepared to fight against Ghana. It's almost natural. We never be attacked. Because come and you have a police, you know, you will not be concerned. We listen to you on the story from another thing. Come and you. It is a American. And of Africa, the youth are somewhere down when one can read up and a fashion. For 2 years, you may be a one. What to say the end result of your work? Your success. If you have not one to use the number of café, you do a dear in the winter and and yet there are and I used to share on board. If you have not dear, who is your number in Juvenia, and Manqua, where you do today, every other year. Yeah, that's it for contribution and pay. Hello, good morning. All right, so call us and let's go. I have some few more minutes to go. It's exactly 45 minutes after 7 a.m. Koowaa on KUMAWOOD TV. Of course, you're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. You're live on YouTube, KUMAWOOD TV. Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So you're live. You like the page, you comment, you share. Now, I so any be a share. Of course, but if one I have what Japan so yasne and ye did you make the bro into this shape be an agent of canon. When you know my bassa, a more bro, a yanka, a platform, you know, most of them. And so far, say most to make her now, Mumra, mobile obey my dome, a redeemed tradition, the mono. He's going to support you. Offer a number at that screen is to not see impose a Japan and I went to me, ma, or better more than a baby of 2 be and so make sure that you place a call now and talk to him. Hello, good morning. Good morning, Diana. Come to say, Yamia Jomehoy now swear. Diana, on 5 Diana Baco Diana Ba, Bema 10 ground could be a him at Antiba. Diana by into one of that. That did be a mere Mamintia, you or watch up with them, Namintia, the farmer. One of catching an after two, almost I moved you, not a book in a no Columba, who took 4 and a phone with my pa, Moye. Now, if it be out in cafe, couldn't get at the 15 dinner, but if we say mobile and the pasta, they walk and a phone. Now, that did the army, papa, I would be more via pro. That didn't make us. You could have when you between Tom Pata, if I okay, it may. Estima in room, not at that mountain. Now, there you could be say, the other time at that is and Diane, all find it in Puntuma and Makovici, and I think could also know. It is a deep at about 9 40 on the other thing, you know, when I go at Japan, now pay your beyond, not also be Rumianta, you can die one and found that here in Tibata. The one you wore that is changed our throne. This year, you will go to Kurama movie. Oh, I am the man when I am a movie. What is he thought that here is your song? Those who move here, who you more would you fight with me? Who's you are the cannons what I am? Move for every late to be said. The man for baby. In the day, I am for a film. If you want to know, now we have to move. Oh, I don't know who you want to. Now, some Jordan goes out about the matter. I didn't want to know where your mom will put it. For me to talk with it. Louis, you are there the way you can. But what I got wanted to do, you know, do not need now. We have to go what I do enough. We are coupon, didn't say no one at all. So far. Now we need a time, Madame, you can for me careful. Thank you. All right. Yes, so yeah, that's it, Janaba. Hi, good morning. All right, then you can also call now. Let's go. Yvonne says, I am not Yvonne Nelson, and Sarkozy says, try me. That's the message I'm on positive boy. Don't worry, I can see you so much interested in this story. Herbal,
I'm out cry any actually. A whole lot is happening. Our social media no S. Don't worry. Just take and stay. Okay. Do I have a caller on the line? I think I don't have a caller on the line. I've read all the messages already. It's until I met you one catch you want to say I don't pay Michelle over the line so actually but yeah maybe I will be a Michelle. Stackles during the fashions I want to say and maybe I made the money do and then made you I feel style. Yeah, please. Trust me upon oh no, I'll read this one, so I have to just skip it. So okay. I'm not sure saying message me that was said the kind is unreadable, so I cannot read it. Alright. Hello, good morning. Obi mama homa neswa na Bishop Minister say a yes say Ogini Jalo Pino. Nyamba buru na adwuma otom de ko police station na emra na no ko kan ayo henempon se kuru na maburu nso ani amara sade ye pese ye di asem no enkoyi ne kuru bi e timu di asem ko dan police for sade ye ohwehwe no no na sa na wo hu ama maburu no wo magini difference ene ye ni se ne ye ho beto ye a eno nso ne ye pe ne de akobu mmara so ye be se so mu hunu ne ye na emoa na so ndie mmara se da mu nyina mu ye kuru na mu na mu yi mu ne se nkodi modi oye bibi na mompa na mafa mra kwan akro na so me aworo mpaboa no na fe mo apani obetuma bedi kru no so no wadi muni na mone na nante but mo koye ni se di ete o man mra abi amalo kina shi so oduma nko awu obi ko fam aye mfa nche mo amlo ke no woti ase nti no mo hwe no mo hunu ne nhyehyɛ ye no mo mfa so ne mfa so di mra because my looking at shit them I don't think say the best I'm going to you can say so ya mo sheda mo yesi na omra na o masi hen foforo ombetuma to mu be 3 days dia odin ni foforo yi na kire omra na osi so aferi ya tu munya lock no bo na esi foforo ntempa etu ye you pay that say work about yeah so mo ye o mahi kura tu kwan kura omra wachi na obi na edi ade omo ye nyampanyifo ba ko me no bi support ne omo ye na ombesi hen foforo wachi ye mi o na anya o hen bi wa hu ja ate wani so so we see so moja na wo be ko police station we juba be so yeti o mahin si no be so musie but se wo shahada ya wana e ko ye case no wana go fere matthew fo wana e ko yede umra no wachi afi wo hen kro ne ama no matthews na we yes na afi wa be ka kwen na ayeka to mo timi de sa anso diu kamra wusu afanyini fo aboko je mu ne de ese o ma to atia o ayeka no wow, so bad. Well, I guess my crave to be on by the assembly say your phone. Yes. Everybody should be be a wuti and na onye obi akese. Echina ebuja ye. Echina so ye de bebere o. Everybody nko mu nyina. Odi for na ye bo awie mfo beti anope. Everybody nyankopon unhira no na onye ne kese. Na me wo fa asefo amwo mampo nyina me ba ho. Me kwa yi kitu abi wo ntino. Mishiamu of an baby uncle daughter. I mean, she only pay you tea. All right, then, I mean, Shani Pebia or Shayano Pay, Mom, she was to the say thank you so very much. Mom, the messages by one man can message Diana Pachemi, you understand? Also, I'm a cow, dear, so I think say you deserve this was a time message. Let's say you your man and send your man was supposed to put it on television and it's in a mankind or it's one man can message. But share me. Well, yeah, fast dama odi4 na na yebo o ja pe fast odi shibi na dwemo kano when mama basa mo bro anya ke kwa po mu nyina mo sino no because mo to meka na mama na mo ko du ja pe koma ejiji mo ebe mra mama sari chimbe mra mama sanso ene busia fo no ma dwemo ka wo no o drubi ho o de besto mo pampem na excess ayaresa ayemodja do nsi tim o nsi wi a eno ano no said that body free see free cry and make him a biaraga and see what I what's me qua what friend I says after say crowd was no it was over now over your wadoma over any sap pay Eddie amount. Production crew for the show, executive producer Era Santakus, that's so and director for the show a Uchunos or Filmos and in India Oma and a Boma Chidomo MCR Emma Medi Ebrel. It's just for by Georgie who wants to sing. I refuse also want to sing. Michelle, if you have a pair more stress. So Vivian also a stress so a station while
shabu na nyako po shabu sebe mo pili etso ha mini de Diane edwine adu go sham ibi saba yaka Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wo mu. To me bomb kwabini si anu mo se mo wo fa mani abere. Me se mu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O ma mpanyini yamfonso aka no kura kyere no. Sa na minister yamfonso hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me ne yenka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan ya sama totawia wo nka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kanama bi a wonim nyansa chen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa ntiase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a ye obroni kama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa akodina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho nanso broni kama timi di tete me ye che no di se wo hwewe ya broni kama bi so wo mfaso che panyini bi a ponte ne Ghana na kuro we sese ya na